Zdravo. Suzi, a si spet probala kuhati? Ma ja, Andrej mi je povedal, ne, da se moj mir redi, ker bi račal Biggest Loserja, ne? Ja. Pa sem rekla, da mu naredim eno kalorično bombo. Tega že tako dolgo nisem kuhala, pa pekla, ne, Ja. se veš, kako z Andrejem se malo probama držati za Ja, lepo pa ne linijo. bi bilo treba, no. Kaj si pa naredila? Boš videla, perfektnje. Musaka z govedino pa sardelami, pa z quattro formaggi. Jaj, pa res ne bi bilo treba, no, se mu jaz dost A ne, kuham. veš, Ker da- prvošte si doma, no. Nik bo zdaj šole prišel, a viš, koliko bolane, Če ne, no. ne, ker... O, tudi živo! Kaj pa to? Musaka. Musaka, musaka! Z govedino pa sardelami, pa quattro formaggi. Škodljivi hidrati, maščobe, Vse. omaka, sir. Kar vzel. Ja, no, saj za prebavo bo dober, a ne? Ja, hvala.